Om Swastiastu. Wastan titiang nikade intan Olivia Italiana, titiang nomor absen ulu likur, titiang saking kelas 11 mupasiki. Mangken titiang jagi mesatua, sane memurda, men sugih teken men tiwas. Timpal-timpal aja mekejang, mai je malu. Mai. Demen tinggalin satwa. Sekan demen. Nah, aman sekan demen mai. Tinggalin satuannya. Ada ketuturan satwa men sugih teken men tiwas. Men sugih ane anaknya sugih pesan nanging demit tur iriati demen jahil teken lacur. Nah, ada masanya men tiwas muka ada tiwas pesan nanging solahnya melah pusing taen jahil teken timpal. Men tiwas gaginane ngalih sang ke alase lakar adepe ke peken. Nuju dina anu men tiwas ke umah men sugih ngideh api anggon nyakan kone. Ditu men sugih ngomong aja men tiwas. Cai tiwas alehin jadi cangkutu yang subet telah kuten icange nyanan upahin men bas gitu kone. Laut men tiwas ngalihin kutu men sugih subet tengai mares subut. Men tiwas upahina bas cerongcong ninggalang lantas basne abana mulih laut jakana. Men sugih jumahne buen ya mesiksikan man kutu kone ukut bin ninggalang iya ke umah men tiwas. Laut ngomong kene, cai tiwas aneh sang man kutu ukut bin jadi mai uliang basi cange itu nito gitu kone men sugih lantas mesaut men tiwas. Bahasa itu nih subajakan tiang gitu. Mesaut lantas men sugih. Nah, ento suba apa mai anggon pesileh gitu. Men sugih nyautnya. Nasine ane makira lebeng entu laut juang konyang. Kepancine abana mulih bahan men sugih. Nyanane buen teka ya men sugih. Kene kone yang orang tiwas tuni nyai ngideh api teken sang icange. Lantas api teken sange pesel gede juanga bahan men sugih. Men tiwas ya bengong kene mau pengenan bahan lacurnya buka gitu buin manine men tiwas tundena nebuk padi bahan men sugih lakar upahi tundena bahan men sugih lakar upahina kone bahas duang cerongcong. Men tiwasnya iya nebuk kanti pragat lantas upahina bahas duang cerongcong. Lantas laut ya men tiwas mulih nyakan men sugih lantas nyaksak bahas man latah ya ada dua encol iya ke umah men tiwas. Laut ngomong kene, tiwas ane bahasa anu misi latah ada dua jadi uliang bahas icange yang suka mejakan tuh suba apa mai apa gitu kone men sugih. Sedak dina anu men tiwas luas ya ke alase rasa krosok ya ngalih sang saget ke kidang. Laut yang ngomong, men tiwas apa lakarale ditu. Mesaut lantas men tiwas dia ngalih sang teken pakun nih itu kene. Mesaut lantas kidang lakar anggo genat tuh ngalih paku men tiwas gitu. Men tiwas mesautin lakar anggo tiang jukut. Lantas kidang mesaut ya tiwas lamun nyeluk jet icange ditu ada
kebang nira teken nyai. Lantas mentiwas nyak nyeluk jet kidange mare kedang limane bak misi emas teken selaka. Suut gitu sang kidang ya ilang. Mentiwas kendal pesan lantas mulih. Tekejung mah ia luas ke pande ngai gelang, bungkung, teken kalung. Mentiwas jadi sugih yang nada pianaknya mekejang nganggo bunga. Lantas ia pasu mau belanja. Tepukina mentiwas teken men sugih. Delak delik ia men sugih ngawasin pianak mentiwase. Buin manine men sugih melali ke rumah mentiwas. Metaken ya. Tiwas. Tijanya iman masalah keliu tuh. Mesaut lantas mentiwas. Kene mo ibi tiang luas ke alase ngalih sang teken paku. Takar anggo jukut saged ada kidang nundan tiang nyeluk jetne lantas seluk tiang mara kedang tiang limane ditu man emas teken selaka liu mare ningah gitu men sugih ngencolang ya mulih manine men sugih memalune luas ke alase. Men sugih ya nyaru-nyaru buka anak tiwas kerasa-kerosok yang ngalih sang teken saged teko sang kidang. Kene sang kidang nyentuh kerasa-kerosok tuh. Mesaut lantas men sugih. Tiang mentiwas beli puan yang bareng makan. Gitu kone pesaut men sugih. Men sugih kendal pesan kenahne. Lantas mesaut sang kidang. Tiwas, mai seluk jet nirane. Mara keto lantas luka jet kidange, laut kijam jet kidange. Men sugih paeda ya abana kedui-duine. Lantas men sugih ngeling tur aduh tulung keto kan. Unasica tulung tiang kapok. Tuh kan men sugih dekat di pangkungnya mara men sugih lebange awakne teken isang kidang. Nih awakne telah babak belur tur pingsan ya. Disubane inget ia megang mulih tekat jumane lantas ia gelem mekelu-kelu laut memasin mati. Nah, entu suwe timpal-timpal upah anakane Demit, Iriati, Turjail teken timpal. Ada pesan timpal-timpal tuutin entu nah. Ada goa ngamaling talu. Kangkung mesambal serang satu bawa buin alu. Kirang langkung tiang lunas sinampura. Om Santi Santi Santi.